Kohimen kopera begir hautrai Jesu Christ. Hagane ka sniburom bakrao jongu Petrus bakui, Paulus bakui. Nginang duwai ba kaparte baro kawai kandon ke jingsu. Kamda mengi duwai nagabinda ka Manipur. Baga jinga sailem jongine ar ngut ki apostol bakrao. Baki taki kun baro ki badon hapadenge jingsha lebei. Baki jingya umsnam. Baki jingya pinjot. Ia ki inga sem. Ia ke jingdon jingem jing iwei pa iwei. Kalong kaba sange. Lemba ke jingdon jong kini ki apostol bakrao jong bala. Kabang ireke ia kasngi burom jong kini arngut ki apostol. Ngirakin mabun ke baro syapang jong kini ki apostol. Hadu katno kilong ki baslu. Hoi don ka por bakilong ki ba ya per ka jinglong. Shua bakila yoma shisha yau Jisu. Darangi shim yau apostol Petrus ngilaban yo I ulong uba domriang lese. Ulong ro uba kruisna. Ulong ro uba persyamban kanglad yau Jisu nakaban shashitom namaru don ka jingit ka ba palat yau Jisu. Pagnilang iyo iro Jesu bonsin ula maham iyawu ula penbait iyaga jingim jamu ba undop lang kam soto ba syempang iyaga jingmaya joga jingidu Jesu haga jingim ka jamu barhagi nigi jimpulengi usno kumno utrai ula penkrai yawu Petrus baru Paulus bakoi balong ki apostol bakarao haga balang barngi usno kumno utrai ula penkrai yawu Petrus kumno utrai ula pen start yewu Petrus kumba ula jabab hawu Jesu syapanga jinglong ublay jamu baru Jesu ko Petrus omde kadok bat kasnam kala pen baw ye piya kane henry ublay uppa jonga ula penyuto ula pen paw ula hikai ye pi ya kane ke jimaya syapanga jinglong ublay jongo Jesu ko yemen ko para banduk ngeit hawu Jesu bandup id yau Jesu ngidon kam ya kane ka jimpen pau jong utrai ka jengem chongiru haba utrai pen pau ya ka jingmaya jong ka beneng ngin senang kam ngei hau Jesu ngin senang kam id yau Jesu pangindup kam shania tele telan ya u Jesu ha ka jengem ka chongi u Petrus ulayo ya ka bor halor kane ka partai ulayo ya ka bor halor ka dujo udon to bor ban pelait yengi naga taka jingjot namar bale u Jesu ula angi ya ka bor ka itiar hawu ban peniad ya ka balang peniad ya ka met bamayan jungu Kris ka balang kalong ka met bamayan jungu Kris paru Jesu ula iti hawu ya kene ka kameram ban kindu burom ya baro upai jungu bale shaga jingjot ban pelait ya upai jongo belai nakaban ngop hage jingjot jong kadujot kabalang kadon barabor ban yada yangi kabalang kadon barabor ban yalam lindi yangi kabalang kadon barabor rengkat batni ban kudup yangi nakaban penjot ya kamen siam jongi negadaga daw Jesu la penkamdi haluru Petrus ya kane ka bor ka itiyam kabor jongga dujot kamla banjot halor kane kabor ka itiyar jong u Petrus bad habangi puson syapang u Petrus bakui ngide ban sohutu kane kalon kabor ka itiyar kawan yar halo jongi lempa uppa bakui dogon ki beri lese ki kran be handrangi sohutu hadu katno utrai ula idia kabala hadu katno utrai idia uppa bakui hadu katno utrayu pen kamdi ya ka bor ka ityar jongo hawu paba koi ben penyai dia ka balang kramba man pa iwei mangi ginyo mad ya kane ka jinga ka wan lemba ka balang ka jingim jongi kanang seizo lemba ka balang lemba ka jingkongu ya ka balang lemba ka jingim jongi hapo ka balang lemba ke sakramen baro ka wan tuin halo jongi lemba ka jinga ka bangi yo pidiang mandi por
Dena kata dal ko himen ko para minta kas ngi kabangi reke ya kas ngi buram jungo Petrus bakoy Paulus bakoy ni deben kinti buram yaka jingi jungo trai kabang yomar lemba kabalang u Petrus bakoy ulong unongda jonga balang ulong u pa bakoy bening kong jonga balang ha ka ba utrai ula pen kam di yakabo panyus nguru haba las shasat bendi yahu utrai ula le yak kambala namar bale ulong uppa bakoy ulong ubakit kli yakabalang bad utrai ula yid hadu kata iyawu badula pelai suk iyawu nakak tejong kadar mot ke sipai bala kams bak yak kerdop jangga patot kane kalongru yak jimpen shisha shisin utrai ula pen kamdi ya kano ka kam happo jongi haka jingem jongi kamda me kabalang kane kalonga bor bad ka kamera bad kane kadega jinkit kli jong utrai pen pelai ludiani shisin bangi don haka ti jong utrai unle kaju haka jingem jongi wat lada kinong shon ki le bain yangi utrai un sayang haka senda jongi un sayang haka jingim jongi ban pelai suk yangi na kano ka jimma kane kadega jingai jongi ive ko himen ko para kabang idang iyo lemba ka jingim jongo Petrus bakoy kumjuru o Paulus bakoy ulang uwe pat o apostolo bakrao naga benda ki gentil ni uni ulang ubala yalap shirhem kalam sange hapadeng babon jait ki jinge hapadeng babon jait ki jingjin jar ula kaloi ben tur shakamat ban kring ye ki gentil sha ujisu bon ki gentil bon ki richo ki gentil ki kalaka bamot lemba ke jingyala jongo Paulus bakoy pilaban mudur hadu katno ula shashitam ban tur hapadeng ki gentil ki bampat tip shapangu Jesu but kibam treben pediang ya Jesu Henry namar ke jimpens le kaba bun hapo jongo Paulus bakoy bun ke bariyo kila shash koriyo but kila yo pediang ya ke jinge ha ke jingem ke chonki nios ngo Paulus bakoy hi wong ngala mare ya ke jing mare ton ngala yale ya ke tuma bangari kendong ya ke jinge mendanga ap ya ke pans niat buram jongo trai ha ke jingem ula karante kana ya ke lawai jongo ula snautu ba kaya ka utrai ulle na gabenda jongo namar ula traishitom ula yeshirhem ula komo ya utrai nadu ka por ula yakandu yawu shakalindi Damascus bad ula kalalam obriyo batumai bad katnongot napadeng jongi nilabanong kadbangi im hakane ka jingim hakane ka pertay ngalamare ya ka jing mare to ngalayale ya ka tamaba bad ngalari kendong ya ka jingi mendanga ap ya ka pansniat burom ka utrai upen kam di halo jonga ko himen ko para kane kalongka pangjo ke jingi jongi ive ni ive pa iveru ni mare ya kane ka jing mare to niru ngiyale yakane katma ba chong ke jinge ha ke jingim ke chongi kramba ke jingim chongi kalam ka ba seiso naga binda ka buram utrai ni ha ben mare yakane ke jing mare to ngimla shuban shongtai ngimla bandong ngasno biang yalade henry ngide ban penjarai shushu ya ke jingim ke chongi ngide ban penjarai shushu ya ka jinge ke chongi bad ngideben ap nagabenda kapans ngiyat bapenpom da utrai haba ulagyo ngilong ki shakri ki bajanai shakri bakongo ko himen ko parang yusno ku Paulus bakuduang kadbang ngadang yelab ya ke kubur baba kadbang ngadang raya ke kubur baba shaki gentil ngam shimla tiing namarbale utrai ulayang hakaliang jonga utrai ke nulai ban yaw utrai ke nulai bor yaw utrai ke nulai pen layai penslur yaw ban yai shakaman ban tur shakaman ban yo pediang ya ka jinga ha ka jingem ka chongo kane kalongka jinget ka chongi ngide ben sauto u Jesu udang yang hasenda chongi katbang idang trekam katbang idang yalap katbang idang yang sakina ka binda ka jinget u Jesu udang yang rengka badni
badudang yai penslur yangi badudang yai vor yangi haka jingim ka jongi ballong kiba seiso ballong kiba job hakene ka jingi ka jongi yusno bon gi kubo jonga jing shale be gi kristan bad ngide ben penslur ki daga jing do wai jongi ngide ben yai kristan yaki daga jingi ka bashurhem jongi ngide ben nang ai ngide banang banai ya ka jinge kalian ya ki himen ke para ya ki kon ke tege jongi hagane ka sni burom jongo Petrus bakoi pat Paulus bakoi ngiro ni duai banginduk kam ishir hem ya kabalang nginduk kam kongo ya kabalang banginduk kam i dia jisu haga jingim ka jongi bangiro yen sustan banong ngala yang scam bad ngala rekendong ya ka jinge badminda na ap ya ka pansniya ban bakaban sa pinpong yanga nakabinda ka burom jengutrai ayu jisu kunang kerko kardo kam kerpam yangi ni ke bashemenda hakane ke yukaris bakoi hakane ka sni burom jengut Petrus bakoi bad Paulus bakoi ai kinang yasai nakabinda ka balang ai kinang yasai nakabinda ka Manipur ai kinang yasai nakabinda ka India namar ni runge don bon ki jinge saudam changi ni asno bon ki jingjia ka pen sausi yangi ai ka India kanang yopedian ya ka jinge ai baro ki ba yim jingai nabu jisu ki ba kangla dia ka jinge ben roi hapo changi makiru kinang yo mensiam ben pediang ya jisu ha ka jinge ka changi jisu be it ni snongu yeme ni it yeme ni ro yeme pensulai yangi lemba ke jinge silent jongo Petrus bakoi but Paulus bakoi aga jingim jongi bangi long ki kristan ki bajanai enya ro ya utrai Jesus Christ